subscribe tadi nasi Jonon nasi non itum ke baro pola nasi John non munit cinghong bom lang nasi to. Woi, nang bukan nampak lang teh. Jo, jenggalala. Pu ta cepat dupik video punai lasi so channel long ta subscribe not like share not lapen lanso se konten akimie paklang jipansi lapu pen ta bor ipon bom lo tonte mon hodak lerok le chitong thnang den te ha. Hai te ko man lo kon ciklu kasi pili ani yang sam ni tum motor kapat jeng asai ke deng bang ga sener bang ke ile tum karbi atu manim hir klong anim lapen karbi anim bino ka sener karbi mon ver la ke rong ker kasi labang sorong ker la ke along ritin karbi hawartin karbi ta rong ritin karbi lapen labang sorong ker karbi ke la ke denap dik ni pai ko ken ke cengji ke la ke mo itno cikluan ta arbi bon bom di la ke karbi ya bang ke la ke arbi siga karbi ga tadi akhirnya apor la pen aron pacik konang ko besar lam lokimi han kini plang kletik arbi long le porong ker tadi lotang ke hala ke lokimi han kini hong lang ko po la son si karbi ta pen abdi pen bang ke ceng la bang so seng kana pan bang lalu asal bang sorong ker ke pacik hang pan si ga senet la bang so so jang ting room si non la bang so motor pacik jeng bang sai den la pen nili ke dam tang porta ninje la pen non ta ninje la pen ke bang bilang porta ninje bom ji arong tina rutin hawartina long ritina long rong ker karbi bera joy nisi piniar ni kami karbiara to am ke reng dok reng ni chokle me choda me ok pran ke me pen chenglok anu tin joy ke joy wan la pen kwan pirthe dang long kium plup aki suang bong tamil tum kado we joy ke joy wan ke long ke lake rong ker karbi ber joy ni la pen hello rong ker hello ke thinai la pen rong ker along eli tum kado ko we ta hir jume ke joy tu ke nang sot la si lapen la bangsa cetai pen ili wacini kang tunga bang ke along tina rong ker kar kita mesen me pun me pen pa chunja pan nile tuma hin pen la bangsa cetai pen hir sini pajir dulu lapen la bangsa rong ker kar kli apa cet hang la bangsa motor pa jeng la ke nile tum jasemera bang ke asong kwa we bonta nile tum nim ka cing hon pika bang ku tum jasemer harmoni be pemorjit be la pen nili mukrang be la ne tum bang ke opsi jasemer bang patir pilo la soang bong pen nim ka cing hon tum nang acara tu na tum topik la soang bong nile tum facebook la tapet lang bom lu la son si non la bangsu sai bang ke dek la bangso by really kung napen ko na kasi non nile tum la bangso a motor pa jeng nile tum dak non Drew Samson sing ti memorial park long nile tum dolo la pen dak pen dam si nile tum manjaan pusi ke hot bonta ne tum manjaan pale lelo towar niwe der jone la sinil tum dak pen dam si hala recreation park an dam ji la pen recreation park pen wang thusi nang chiru thusi nile tum hala birla pen lapu tarlang so luchok towar pu luchok si lapu tarlang so pen wang thusi la punang tep pen la pen lapu la dipua hiti wang thusi dak non Drew Samson sing ti memorial park lo ansi napa juji pusi nile tum kasi sikpon pen la soteng si klemik po so apa itu long pinangan harus yang kena kita dulu non mate nile tum along risoi jang tum nile tum ke lapu komane hang kapar ju pa belo facebook along si nile tum ke lapu peklang amat la son doji pu pinangan ben ningkan hini lo kacok lo la si facebook along ben pajet hang si kaddo ka beta lapu si wang bom lo la si non an ke tum bang faro ke complete la son armu cingrum erlo la ben bat bom jilang non amat pateng kulo tan sen non tum la bang solam ke ninja porana bang ka churolo We are organizing a vehicle rally hide the Rongker Festival, which is the Rongker Festival is an annual ritual of Karbi people, and it is organized since the birth of the Karbi people, and of course this event is we are participating from a different people from different constituencies as well as from different places, and we are organizing this event not only to just to make a rally, but also it is to to hype or to publish or to advertise the Rongker Festival or to celebrate the Rongker Festival, which is on 5th of January. Normally Rongker is celebrated not only here in Karbi Anglong, but the places where the Karbi people live, and normally it is also celebrated in the month of February in the different parts of area, but normally we celebrate this Rongker Festival on 5th of February. And I want to wish you all the happy Rongker to each and every one of you, and may you have a blessed year ahead, and may you have may God bless you, and in days to come you will walk peacefully and with peace and harmony, and in the days to come we walk together. And for the moment, I wish you all the very happy Rongker. I'm sorry? We will be starting from here, from Samson Singh Ji Memorial Park to
recreation park, which is more than 2 or 3 kilometers away from here, and we will return from there to here itself. উপস্থিত হোৱা এটাই কাৰণ ৰংকেৰ বুলি যাক আমি কওঁ, এইটো আজিৰ পৰা নহয়, এইটো পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আমি চলি থকা এই পূজাটো আমি যাতে আহিবলগীয়া দিনত আৰু তাতকৈ ভাল হয়। আৰু এই পূজাটো কাৰ্বি আংলঙত নহয়, কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা য'ত য'ত কাৰ্বি সমাজ আছে তাত সকলো ঠাইত মানে এই পূজাটো আৰু আহিবলগীয়া দিনত যাতে ভাল হয়, এইটো আমি আজি ৰেলিটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাব? ইয়াৰ পৰা মাঞ্জালৈকে যোৱাৰ কথা। মাঞ্জালৈকে কি মেছেজ দিব বিচাৰে আপোনালোকে? যাতে আহিবলগীয়া দিনত এই ৰংকেৰ পূজাটো যাতে আৰু সকলো সমাজত আমাৰ কাৰ্বি যিমান সমাজ আছে তাত মানে মানি চলক। এই পূজাৰ পৰাই আমাৰ কাৰ্বি সমাজৰ মানে আয় উন্নতি বাঢ়ে। এইটো আৰু এই পূজাটো ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে চলি থাকে। আৰু এইটো যিটো আমি আজি ৰেলী ওলাইছোঁ, এই ৰেলীটো আমি কোনো পাৰ্টি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা নহয়, আমালোকৰ ভাই বন্ধু পূৰা আমালোকৰ মুকৰাংগী, তাৰপিছত অমৰজিৎ আৰু কেইজনমান ভাই বন্ধু মিলি আমি এইটো মানে ৰেলী ওলাবলৈ মানে ওলাইছোঁ। là Harbong anan di putak latihan ke nalitung kurusa hinta alam this kami nigit pin te barkin na Lasi non bang ya section di Memorial Park pen ke baro polo asi to menang lang dun tubo madian te Happy Rocket!